Kanti abantu bawancomile lamaphulo okhuseleko ezindleleni bambi babongoza abaqhubi babaqhube ngenkathalo. Apho ndihlala khona amagosa ezendlela ayabonakala kwaye ndisiva ndichulumancile ndikhuselekile kuba agade ubomi bethu singagaxeleki ezingozini, sizive siphephile. Ayabonakala kakhulu amagosa ezendlela endleleni, yaye uyabonakala umsebenzi wawo. Iyandivuyisa kakhulu loo nto, enkosi. Sasi ayabonakala amagosa ezindlela kodwa asiziva sikhuselekile yanga kungathotywa i-speed limit 120 km per hour ibe ngu-80 km per hour because lo 120 uyasibulala kakhulu. Siyancoma msasazi ngegalelo urhulumente alenzileyo ngokusinika amagosa endlela apha ezindleleni sikwazi sikhuseleke sithi sisiya eziholideyini e-Eastern Cape sibe sihamba ngendlela ephephileyo apha ezindleleni. Uhulumeni wethu kumele mavule imigwaqo ibe mkhulu, imoto ikwazi ukuhamba kahle emgwaqeni ngokukhululeka zingalokhu ilandelana. Nabashayeli bethu nkosami siyacela ukuthi beshayele kahle emgwaqeni, imoto zingalandelani eduze. Umuntu nomuntu kumele ashiye isikhala phambi kwakhe ukuze bekwazi ukuhambisana kahle. Cha, siyawabona amaphoyisa athe chithisa-ke emgwaqeni yakuleni nokusinika ithemba lokuthi ngempela sikhuselekile emgwaqeni. Kodwa manje kumele phela nathi njengabashayeli siyigade bakithi, singafuni ukugadwa amaphoyisa. Sesothi ngoba nakho siye ephoyiseni-ke sibona kwenziwe ivimbamgwaqo bese sukanye usufasa ibhande ungazi ukuthi ola la ngoba ungalifasi ngani.